trener domaćih je pa Dominik Gornjak. Što se tiče današnje tekme, glavni sudnik je Roberto Pović iz Kopra, prvi pomoćnik je Manuel Vidali, drugi pomoćnik je Stavio Cerovac i delegat današnje tekme Mateo Petrović. Ето се, ти ще ли давам по-добре за 5 минути? Да стъпи по Bravo, bravo, postaje šek! Ne, mir. Kar linija! Bravo, drži dole! Zamerno! Da, dobro, ajde. Dobro, okej. Čaka si tuki dole, ne tržiši! Dobra, bravo! Ljubi goće do Kamića. Sve ide tam Kamića, nije tamo za do u Pajkovi. Tamo neće nikovi igrati. Dio, spek levo, daj.
Evo neka mu isto dekne daje na neku drugu. Ne, ti si, ja, bravo, Judi, bravo, Judi. Bravo, Petar. Bravo! Malo. Ajde, igraj. Van, više! Digni se malo! Dobro, postavi! Bravo, Kim! Good! Sale, grej! Sale! Vuk, van noć klopi! Vuk! Moje, Vujo! Še Marko! Više! Pazi! Daj ja! Djeco! Malo ti imaš! Stani više! Druga šoga, Mata. Opa! Među ovo! Ovo, 74! Kim! Come here, you Vujo, stop! I'll go face him! Dio! Samo žega bih tako da podbijali nogu. Mislim je ostalo na to. Bez Pavla! Sit! Na pol stojita, na pol! Leva gre, naša leva! Tu, Maksi! Rani sem prije! Van, Maksi, bliže! Leva noga, van, gre! Bliže! Daj mu. Zdaj streli. Jeben, super. Levo! Izio! Bravo, Samba! Daj, Sale! Pava, pa je živa, gori, fiksno. Stay, Jogo!
Jani, sredinom iza Prita. Geco! Ajde! Jani! Sada tuči! Jani! Iza! Vodi van! Ljudi, greš! Še! Osta sam! Stika me! Evo, dali moš! Malo prej! Ja, ti staš zim! Kale, Mare! Daj mu! Demo dota. Demo dota. Jako! Nerdo žiti. Ajmo ko tim. Sve imaš gleda! Ja! Redu, dobar je! Dva, geto! Sam! Geto, gremo! Ajde! Napri, Jani! Ajde, Bruno. Ma Dio! Meni! Kako mu daš ovu, man? Kako mu daš? Daj! Ecco, drži žogo! Ja, maš, zdaj! Ja! Maš! Tvoja sama! Dole, na pol! Dobre, Jako, dobre, ajde. Čekaj, ovo preskoči sam! Ide, pa druga strana! Dole, u pet! Čeka, do peta, da potem gremo! Ja, idi više! Eto! Više! Dobro sam je. Ajde, Vujo, ajde u pičku! Hop! Ajde!
nogu, obrni! Ja, Geto! Na dva se postavite, tak! Stani gor! Vači! Watch out! Daj! Ajde mali. Bravo! Kim! Golon! Sredina! Prej! Idi s njom! Nole napadi, ako Kim! Kim, attack, good! Čazi ga preko! Nole, stay ti! Pusti! Čaki, pazi na kraj, Čaki! Ena veza more primiti! Pezej! Ajde, Vujo! Vidi Petko! Ejdi! Dobar, Maksi! Brz linija! Sam si! Ajde, Vujo! Daj, Sale! Znači, grimo! Mad! Graj! Kim! Ajde! Bez! Pet ljudi! Nemoj divljati! Vjeri, Sale, van z opseta, daj! Nole, strani! God, diga! Ja! Šef! Pusti! Ajde, Jakub! Bravo! Kruška, mi moraš popraviti! Hej! Kim, Nole, Kim! Evo go, Kim, right! Oba preveć gor, ej! Jeffrey, stop! Stop! Oko! Ne morate se vidjeti gor u kameru! Možeš malo usporedniš u svoj gor ine! Pa dajte malo pravo boji! Evo red! Malo se mora 3 koraka spremni, kada se naši zalepak na eni. Marci, kompa! Nova, ne mora iz zadnje linije, Kompa! pravi. Dobro, ajde. Ja, Pera, ja! Ajde! Prvo, Pava! Ajde, van! Leđe, Kim! Sam! Ja! Zajzminjo! Petko, druga, Petko! Bliže!
Evo da tako stavio. Ne vidim stavio. Može dobro. Ajde, gledajte tamo igru, Kajo, vrvi se. Makni se da majsko pali. Javi se. Daj! Imaš i pijani peske. Bravo, Rade! Maksi! Bolje petka! Grega! 20 je tvoj. Jazbi desetka. Laj bolj nazaj Maksi, greš noter. Tak, ja, ne rabiš čist blisko biti. Bio bravo, čisto bio bravo. Sad da ne može da ne može da publikiruje. Nisam nikog nije. Ja, perché Trelli je bio prošli gol, ne mogu da je Bravo, da! Bravo, bravo! Karen! Santa svega, vodi vam, Djeco, gibaj malo! Djeco, moraš malo djelat, svi to brandu. Ajde. Sami sve gledaš. Imaj mi to. Kim, you take. Ja, Pelio. Nije se ne spomnem da je to spomenuti jednu momentu da se vidi. Che, viši, Ferko. Požogo, Ferko. Širi, zdaj. Pusti ga za mene. Stani, Javi. Jazbi drugom, bej! Mazej! Živi skupaj!
Ne pusti nole, ne stisni sad, stigni! Na pol, sve na pol! Sve po čali! Ljudi, ej, to, stigni! Gamba igra. Ajde, daj mu! Pa nije to bilo, daj bi pa podao pizda. Prije pa dva kad je bil boljši poziciji za šut Matej je rekel, zakaj ni zaplotil, pa ni zaplotil. Daj, daj! Madio, Madio! Madio! Idi, Gamba, idi! Daj, kumpa! Daj na Vsi ga kličejo, pa ne mora svi sem na džogo. Spremi takoj, pa gremo naprej. Vsaka žoga je napajata. Igra, igra! Ja, daj, daj, daj. Prej žogo! Matija! Prejte žogo! Dobro se mi damo. Više, Zvezda, više! Dani, prije da se pokaže ovo takljak. Imamo možnosti da to odigramo, če ta zadnji pas napravimo. Zvuk med golom! No, tu. Še! Vede, prva! Idi preko štrička! Pa daj, no pis! Pa daj, daj! Daj, daj!
sad je, pa Luka pusti ga, pizda je. Da smo žogu posvojili. Malo tamo bude pođeljeno na tamo da... Pa kino da je to piše. Ajde, puno! Na svoje mjesto! Ej, obarni se! Ujo, pet! Idi, Perko, idi više, Može se! Ajde van, ajde van! Mjeri malo! Give me Hugo! Stav! To, ma pizda. Kako mu pizda ovdje. Ma ne. Ajde. Pet u gol, Kimble. Strelec za goste, številka 28, Do-Hyun Kim. Djeco! Bravo! Ajde, zeleni, dej, bravo, Kim! Jama se pusti. Jani! Djeco!
Ustav se, gle, skakajte! Pazi, igra! Da prati! Ujo, dođi malo! Ja, ti se plaća, lepi. Kurva! Ben! Addio Porto! Bruno! Gotovo! Nije pisko. Hoćeš da se biće stani majku ti jebe da se pohodne. Danci! Leđa Jani! Više stručka. Kaj još treća? Pet. Jani, iza pazi! Jani! Više gore, više! Kompa! Sam njemu dok je to ono zato komotani. Stiskaj, stiskaj! Lete.
Ne zgubit, zdaj ne zgubit! Eto jedna nena, eto ga! Dani druga. Ajde, Vujke. Marci, pomagaj! Ne gremo! Dajmo, dajmo! Gremo van! Sed, glej žogo! Najmlađeg igrača. Ajde, Gekše! To je to! Come on, Kim! Nova zdaj. Zapril Dadi! Novi! Desna ven! Ispred njega, Rio! Samo zven! Prostor, sale! Daj Geco, daj. A gdje ti ideš, zađi! Roke! Geco! Stani! Maci! Stopi dole sredinu noter! Skače, Dare! Bravo, Skamba! Drži dole! Gdje, kako mu je?
Si videl hribce, kaj je gligi rado strelac, ko sem jih zidal. Ajde, Gec! Naša. Kamere. Sredino. Bravo, Škrba. Primu. Krasno, ajde, dobro za biti. Pa ne gol. Daj koncentracija, Ajde, zadnje minute, bliže stopi, ajde. Svak si bolj noter stopi, ti si tamo džun, ja, treba prša. Glej ga sam. Čak stigamo sad na Ajde, Marc! Ajde, idemo, Pante. Ana, tu se sjeća. Više. Adi, Petro, kadre! Ajde, onda. Ajde, Brune, imaš ga. Bliže. Ajde, Panči, ajde, daj! Brune desna, Brune desna. Brune dođi tu malo. Još, prvi! Prvi, Bujo. Odlično, Bujo. Prva, pa leđa! Ja!
Ja, stane, ja. Leve! Bravo, u redu je! Ja kurva, šta te čuš? Priješ malo iz desne, malo iz desne, koliko nesi. Pa sad gleda. On ne veš, kje ima obranu je jel. Sve graba doći. Da možeš pogledati da je? Kam druge? Kao igrati. Rigu, Đogo! Matija! Bravo, bravo. Dobra banana. Menjava pri domačih, iz igre igralec številka 7, Jan Štrokelj, v igro igralec številka 22, Boštjan Klepac. Ajde Boki zdaj, ajde Boki! D5 Pavan Prema. Druga žoga zdaj. Hami! Bravo, djeco! Više! Više! Bravo! Hasi, ne vodi malo narediti to! Hasi! Ne može to! Vrati na boj! Lepo će biti strelno. Bliže!
Mora da nastaviš tu, vidiš da kad... Ajde, ajde. Go, kid, go! Motor, Martin, go, go, idi Vujo, idi Vujo! Pa kaj djela? Vedi, vedi! Ajde, Marci! Bravo, bravo! Stavi se! Ajmo blizu! Iza motor, prvi bok. Gle igravci, Vujo, ispred njega! Vedi, vedi! Baci, baci! Stav! Še, delamo, u redu je! Desno, staši! Ajde, beri to. Daj, daj! Daj! Dari! Daj! Pozio! Ajmo, ajmo, čvrsto to, ajde! Pazi, pazi, Bruno! Da ne odigraju! Dva! Ne uti s njim! Sad bliže, ej, moram! Igraju! Kad, gdje? Drži je! Offside je. Idemo, lej! Kamba, druga, kamba! Kamba ti gre. Aj, Marči! Bravo, Vujo, bravo, majstore! Še, Sale, to! Bravo, Škoba! Bravo, ajde, ajde, še! Načni bro, ajde! Načni, no, daj. A gdje je karton zdaj, kad se vračujejo? Zina van! Otvaraj, najs! Hvala, skupi, hvala! Bliže! Daj, Sale! Zdaj smo pa začeli potem. Lijepa, lijepa! Ajde, še, daj! Grega! Kante, ajde! Idemo van, idemo van! Kamba, kamba! Druga lopta! Ja! Dobro je! Dobro, ajde, daj!
Ajde, fante, dajmo, daj! Kamba, zdaj prej žogo od sebe, no. Ajde, ajde. Ajde, mali! Ne spala! Igraj! Baj! Bonis, bravo! Daj! Ne u karton, daj! Rumeni karton pri gostih, dobil igralec številka 44, Jan Novak. Prst, prije, da. Daj! Jude Špeljak, sigurno! Pala! Ajde, še! Pazi korner! Igraj! Ajde, Ide preko! Kaba! Ide preko! Bravo! Maxa! Ja! Ajde, Kamba! Prej reši to, Kamba, ne možeš pokušati žogu, ne toliko, prej reši. Tamo oni od Zagrebskega kluba.
Ljudi sam stojiš, sam stati. Preko ne je Daj. Ljudi! Žoga pade. Dobre, tiste lupenice, telo, Kako je nagrada? Pa ne može, to se ne gradi. Ko ti je to rekao? Žoga pada dol, kako gradiš? Tu moraš pada dol s glavom, dol s glavom. Žoga ne zna prosto kada Ajde, Fanti, ajde! Daj še malo, ajde! Kompa! Kompa, ne ima hoditi! Jure! Jure! Daj, no, kaj da to? Kompa, prostor! Ajde! Sudnik! Ajde, Marčić! Še. Daj, prva, Jani! Odigraj! Marci, vidi na drugo stranu. Ma dio porco! Ajde, Peršebo, ajde! Ajde, kompa! Ajde, vetni! Igra, daj nogu! Bravo! Daj še malo, daj! Hvala, pomagat morate i udržati tamo. Rec Bedek to. Bravo! Više, ajde više, uče! Marci, glej žogo! Ja, 0-9.
Ajde, kam! Ajde, daj! Između Mujo! Isključito je to! Molim, isključito je to! Pošiljene neka! Lahko govorim. To je isključito čisto, razumiješ? Pošiljene sudnika u neka je isključito. Kaj boš pol nadoknadil, ne moreš to pred Pizda! Ajde, dajme. Bravo, Jan. Pet kamba, no! Ajde, saj kontra, daj. Bravo, Kamba! Bravo, Geco, ajde, Geco. Bravo, Geco, edi! Ma ne! Kaj me zdaj veš naprej ti? Povratna! Sam! Ajde, Jani, ajde, daj partner, daj si malo! Veri se. Pet kamba, no! Kamba, Tisa! Ti Kamba! Druga, Žiža! Druga, Žiže! Tiho! Ajde sam, Jani! Sam! Pazi! Čista, da. Bježi, daj biznes. Daj! Daj, prima! Gol za Brda, strelec, igralec številka 9, Saša Barga. Brda 1, Krka 1.
Aj možeš to kada gledi kod tomu zemlju! Daj koliko cajta, daj. Daj, pizda. Ajde. Evo, udari! 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 Ej, daj. Ne! Darko! Graj! Stan hor, daj klepa. Samo mi ne mogu pisati. Kaj Adi mi nisi govoriš, ki si posran? Reč Kimu pa računim, kaj se te pizdiš? Halo, Darko! Reč mu! Kimu s vamo! Reč mu! Vse mi nisi govoriš, Vozi naprej! Vrni še nazaj, preko golmana! Preko golmana! Super! Tam bo šusti, zaista. Ajde, Boki, daj! Ajde, fante, daj, še malo! Menjava pri gostih, iz igre igralec številka 7. Jakob Judež, v igro igralec številka 24, Darko Hrka. Daj! Bil na drugo! Ne, to si. Šut! Če je prej pisko, mora tudi to piska. Para! Daj! Ma je tiho. Je treba tulj. Ne, samo... Brez penala. Bravo, daj. Daj, Gec! Daj, Geco, še! Še malo, fante, ajde! Bliže, paš se zapriju zadnji! Ma, daj, To pa ne, to zdaj se predava. Faul, je bil.
Menjava pri gostih. Iz igre igralec številka 44 Jan Novak, v igro igralec številka 16 Aljaž Tot. Pazi, ostra je! Pazi na prvo! Opa, druga! Opa! Leva je! Druga, Maxi! Rumeni karton za goste, dobil bo igralec številka 28 Do Hyun Kim. Golman se čas, večkrat se kar vrži, nima kaj, ko je blizu, on je pa počakal meni. Zdaj da mu dam dažno, Beži v pora. Malo! Ili mi u sasti potkodio? Daj! Rdeči karton za domače, dobil ga igralec številka 13 Denis Jazbar. Prosto, nisi tebi. Nisi tebi, prosto, nisi tebi. Nisam ne tebi, okej, si ne u sve. A je bil na uni strani, duše? Menjava pri domačih, iz igre igralec številka 2 Grega Debeljak, v igro igralec številka 20 Anže Kuraj. Ajde, kura! Ajde. Kompa! Kompa! A na napke spiče 30! Kompa! Bravo, ajde! Kompa! Bravo, kura, ajde! Maxi! Daj pisku faul! A drži za roke, potkodio. Z rokami tam. Bliže! Daj mu je, biha! Za Boga tiro! Biha! Dajmo, 10. Bravo. Finski zdaj! Evo ga. Bravo! Ki! Ej! Bliže, Luna, bliže! To, stojiš. Roka. Korner za stavce pride, vrda. Za četvrtine igrišče. Daj, Maxi, ajde sad. Greš, ajde! Bravo.
Tu! Pej nazaj. To tišči. Sam. Bruno ti gre. Sam, leđa! Pazi, Maxi, dijagonalo! Daj ga. Sam si Mare. Leki. Ajde Leki! Kima Karić? Boli. Menjava pri domačih, iz igre igralec številka 8, Jani Rijavec, igra igralec številka 18, Leonko Mormanac. Ajde, Leki se! Bravo, Rio, daj! Zakaj to ne gledaš? To je njima. Ajde, bravo. Давай наша žoga po njima. Daj kura! Rež, Leki, rež! Ma, ej! Znači ga pšao. Izaj, kura! Leki, nazaj, Sorry, Kim. Ej, Marko, sam bilo možeš pomagat, 5 minuti še, ajde. Hvala. Ajde. Daj Bog! Dio porti, daj to ti dijeli takvi. A čo bi pismo bilo? Še to da bi pismo? Bliže, tukaj, ej! Drži! Na prste! Evo. Više, Bog, više! Bravo, ajde! Zeramo svaku tekmu s 10. Ej, žogo! Kompa žogu, gledajte! Varuj! Ajde! Lijepa! Bravo, ajde! Ajde. Bravo, dati! Sam, dođe sam. Vrlo nazaj, Leon! Bravo, Bruno, bravo! Ajde, Bruno.
Neki 20, glej! Ajde, Ben! Daj, na bok. Pomagaj, neki! Pet jedna na Na jedan. noter, na noter. Bravo. Ja, kompa! Kampa, drži malo! Še nazaj! Ejo! Jejo! Malo se kontra! Sad, kura, vleči! A vleči! Ajde, reši na vreme, ajde! Rešaj! Daj, ma ki zavlja čulic. Pusti ih primerno! Eden! Daj, ajde Lek, evo linija. Daj. Ne, Marko si ra! Daj, bježi sad, Varga. Ne sam si. Ajde. Ma ne! Dobro. Marci, zapri ovdje sredinu, ajde! Pazi iza ovoga! Bruno! Ajde, Pava! Bruno! Ajde, počaši! Kim! Škrba! Alo! Škrba! Maksi, vrlo! Bravo! Druga! Dalje, druga! Pa se po nju stavio, teže stavio. Da. Van!
Kaj bo? Daj, ajde radi zdaj. Rumeni karton pri gostih, dobil ga igralec številka 18, Bruno Marotti. Prvo s temi 3 metre prste je nekaj sprejelo. Že mogo panjski. Ajde, Varga! Konec tekme, rezultat Brda 1, Krka 1.